Iya, okay, palipon malan mo na rakso pon peyu wang pisanan kan kolkan konan alam konan kami ko mau choro ram sabal macai kopna koryang kopna speaker legislature song ko labalabakan nan kalian siya humot sa government to jon pon peyu sab kacawan luka kubran koro song nan sabal macai Rongen Rahnwet ngai sarli Nicholas meban kacawan kalile kuburakan Autapan sabal macai Rongen Rahnwet. O ia caralak en sabal macai rongkan karyawan General Inspection and Kantan Public Safety and Ponpei karyaw high school and going Ponpei kacawan cabiata to pay and parya katray sa kriyang kasulumen kabasa mabitokan sila kapisalet sa umapultay sa tuwaw o katayo sabal macay ran masan nangan Ponpei. Rong sang kalon ngawain Ponpei, pariyan rong nan sabal macay right on Ponpei. Prajawan na natira rong nakasalita no Kantan Public Safety and Ngawain Ponpei, Division and Police o Security. Prajawan niya right tungal karya practice sakan General Inspection te uyapan tataw yo wen pacawan chok yapan koitakan nagan pacawan muyawi nan balyan Public Safety and Ponpei ni April tayo riyak trey sa kriyaw nan yapan tataw kwet pilmiya pacawatan tarokwen award takapil pil pacawan muyawi ang rail police officer kan puya kita tataw makan may rail pacawan muyuya Ngawain Ponpei. Irail bukas ye Police Officer 1 Xavier Edwin, Police Officer 2 Slayatli, o Detective Alvin Martin. Police Officer 1 Xavier Edwin Pachawanaleti Achungal Award Tarapuen Kapung Sampalnen Traffic Enforcement. Police Officer 2 Slayatli Pachawan Aleti Achungal Awards Tarapuen Kapung Sam Traffic Investigation o Detective Alvin Martin Pachawanaleti Achungal Award Tapisinugong Kapung Nan Talian Verbal Attendance Forsa Achungal Bukota Do o Tarapuen Kapung Award o Pachawanara Saramasaman Tipikita Tip Dimao Metric Morgao o Perak ng Masan Kausan ng Bologna. Nandadokot karakteran Kantan Public Safety, Mr. Patrick Carl, Pachawan Muya Achungal Kapung Kalangan, Hong Right Police Officer Kan, Coros and Division and Police Security, Kuya Kita Doklaw, Tuwapalakan, may right on Tatongkan kung Pachawan Muya o Apapali niyang John Way. O bil Pachawan Pakita Tok, Wajan Kinkak Taw-Tawla Chapong. Nanumulan inspection day ang rayon tatangkan ng Kantan Public Safety and Ngawain Ponpei Chief and Police Joel Pachawan Walianti Officer Director and Public Safety o kasaleta me Detective Lieutenant Francis and Martin Pachawan na nagtiyari ko ng Panian TPS Yay Police Major Tatawag, awya kapwew nan Panian TPS. Moral Inspection Wat Karakteran Public Safety Mr. Carl o Chief Joel Pachawan Kasaleta ng ngayon training tan Pachawan Yang Rail Panian Police nan Ngawain Ponpei o training program with the Field Training Officer West tan Pachawan Rail to week tayo ba on rail police kan and local, state, o national government. Koryaw ang sabal macay Rongen Rahnwet tipid ng High School at Ponpei ni April Limao ang parya kutre sa Koryaw. Ni April Limao ang parya kutre sa Koryaw High School and Ngawain Ponpei Pachawan Chapiatar
Program and debate and barrier between Sapriya or debate what? Pachawan Miao and conference room loud, none of San Kopna, Mepacha Bay Lapalap Colonia, Wayne Pope. Debate what Pachawan Chapta Lakai Sapriya, Nitsili Saptau, Rensowas or Pachawan Miao. Nanpungan High School kan and Pompey Maye, Our Lady of Mercy High School, Olam, Pompey Catholic High School, PCS, Calvary Christian Academy High School, CCA, Seventh-day Adventist High School, STA, or Pompey Island Central School. Tech Picks. Nintuan Tang Sansal Metapate Watch. Pan Pachawan Miao Papriao, Eo Pachawan. Miao 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 Prade Mao, Yakatri Sapriao, or Eo Pilpan Pachawan Miao. Teko Sandian Miao one so more, or yet to one poita, the point can Meo well school can, Pachawan Alavia, none to pay what. None to pay none to one high school, and Olam or PCS, Olam Pachawan Ale to point. Riyaku Wali Sapluma or PCS point Riyaku twice Sapsulu. Debate Nanpungan High School and STA or PIPS. STA Pachawana Lepita Silupuri Sub Point Lima or PIPS Point Silupuri Sub 1 Lima. Or debate Nanpungan PCS or CCA. CCA Pachawana Letu Point Silupuri Kaisa. O CCA point Silubu Kaisa Kayo point Lima. Karavan debate what Quentula Thais, Nanpungan High School Kanan. Mepan Pachawan Walian High School and Pompey. How nan debate Mepan Pachawan Miawi. Nanpungan High School Kan and FSM. When Kawawi or Pasampal Kid. Ran and FSM Late, Ye today is Sapriya. Horalak and debate and nan Parwatch. Yea, Congress of the Federated State of Micronesia, FSN, shall act legislation establishing minimum wage for the FSM. That Congress and FSM Kakuyata, Ewamangatang Kosanet Kwen Kap, Kalaukela Poyboyan Chonta Tongkan, Nanwin FSM. Kosiluan Sabal Machay Rongen Rahnwet, Medpit Men Kapasa. Medpit Tokan Silan Kapinsalet, as Omako Vite Saptuao. Pwede Pachawana Pali Tokan Silan Kapinsalet, as Omako Vite Saptuao. Med Pachawan Sabaraku Way Tokan. Med Raila Ramasakan, Makakarian Kochkita Pachawana, Tokan Silan Kapinsalet, as Omako Vite Saptuao. Sang Sari Sampar Limau Lele Sapwalu, or Sangaramaslaw Sampar Sapwalu, Pachota. And Pilpachuan Sansal may Riley Disayanakan Kaknyang Kochkita Pachawanale, Tokan Silasil watch. Tokan Silasil and Papin Saleta Somako Vite Saptua watch, Kin Pachawan Yawi Nipa, or Kin Pachota, Publical Perpanian Monhuni and Pompey on the dispensary and Colonia. Panyan Publical Kin Pachawan Rita Klapalun Mansang Leplapin Mountain in Sojuk Sang Nyan and Yalan. Palwat Pil Pachawan Rista Ran Kaunak Sang Lakwal Walap Mansang Leplap Silum Ransowas. Koros Memenyang Paskita Pachawana Tokan Silaslen Kapinsalet Soma Vite Saptuawat Tan Tananana Auteta Tarapet Monto Kapan Bachota. Sang Kawait and Palia US Central Port is his control when Yang Silasil. And Kapinsalet Soma Vite Saptuawat so Chokapan Apal Parora Pachpachon% was Saptayo Point Share. Nan robot Mapin Pachota Sampalian Vaccine Administration and Pompey State Kasaleta Melalatan Yapraisu and Yakutri Sapriya Raila Ranasakan and Pompey Mapaskia Tapachomania to Kansilaslan Papinsalet the Soma Vite Saptuaw. But Pachoyon percent is Sapwalu. Percent in Aranasakan Mapaskia Tapachomania to Kansilaslan Kovite Saptuaw Kayam Top. Pachpachon percent twice sapeo, sang rights, sang sarit pachota. Makanakala, Koryangan top and Moderna. The second toes,
Pagpachoyan ni percent ni may saktuaw, ang token sila ng Pfizer. Kayawan tok the first dose. Pagpachoyan ni 7% ni may saktayo, o koryangan tok, pagpachoyan ni percent Pfizer su. And pilpachoyan sansal maramot kay sa walman kumuniyan sila silu ay Moderna vaccine, ayaw chansan o ayaw Pfizer. Mayang Pfizer ikan. Moderna vaccine kin pachoda papriyaw ng pungan Rongen sa kwalunan pungang Johnson & Johnson kin pachoda papriyaw siya o Pfizer kin pachoda papriyaw ng Rongen Rahnwet sa peyunan pungang. Kayang saklaan sa kulmatay Rongen Rahnwet ngayon masalangan kontin ngalangal pangkat pada ni video kon follow club isa riyaw ni sa sun lal pangkat pada ni video kon riyaw club lumaw ni sa lumaw moran sawas o ngalangal pangkat pada ni video kon follow club isa minute may sa payo ni po Rahnwet ang pangkat pada Kalimasan na natin isang lumaw lelwi isang lukulkin tayo na rampat pa ito na bitsidulad tayo rantapokin o pangya kachaw o pangtak niya nila na isapot. Ninsaw siya niya alam lang rangkaw na rampat pa ito natin isang lumaw lelwi isang iluklukin tayo na rampat pa ito na bitsidulad tayo tapokin niya nga kachaw o pangtak niya nila na isapot. Rangkaw na rampan pagpatapan masa ninat riyaisak lunaw lokulukin tayo na rampan pagpatapan ni isulat tuwa kan tawakin niya nga kumamarakan kachaw o pangkat niya kachaw na sud ran sarawit ang rampan pagpatapan ninat isak let na isak lunaw lokulukin tayo na rampan pagpatapan ni tayo let wano ran tawakin o pangkat niya kachaw Wan long ranayo pagpacha ni tukare walisak walu long Rahnwet pagpacha ni tukare isisak walu wan sa songan kachaw ng oratinan rayo ng oriyasak kayo pagpacha ni insist saro kwan silisak wano wan sa songan kachaw ng oratinan sampung anak rayo pagpacha ni insist walu point saro walu Tuan pay ramar sang kachpin klakono min silisa kono min sauchu ko gan from salam kachpin klakono minute real sa kuya men sa manlakaw. Main ko macakan autagan sa kulmatay Rongen Rahnwet kalanganan kubran koros o kasaledyo. Sarah